Hello guys, good morning guys. Ano guys, tapos na po tayo ngayon. Mag-jogging muna tayo ngayon guys. Lakit na muna tayo. Start na po tayo ng jogging guys. Dito muna tayo guys kasi may aso dito guys. Baka bulin tayo. Medyo malayo na tayo guys. Sisira guys.
isda guys, isda. Pabalik na tayo guys kasi hinahangal na ako guys. Sambag na to guys, sambag. Sambag na to guys. Unahan. Uli na tayo, unahan. Guadalupe na guys. Tapos iskina din sa amin guys. Let's go guys. And guys, Guadalupe na po tayo guys. So na rin guys, galinga na guys. Iskina paliko sa amin. Cut lang natin guys kasi hindi maliwanag yung video kasi. And guys, ito hideout street bar. Diyan guys sa dulo guys, iskina na yan patungo sa amin left side. Yun guys, iskina na tayo pa punta sa amin guys. Diyan tayo pa konti guys. Malayo pa yun guys. Bye. Medyo mainit guys. Magbabagi pa tayo guys. Ayaw pa yan guys. Doon sa unahan guys. Hinto tayo kasi may aso guys. Baka gukurin tayo. Yes, so tumingin sa atin guys yung aso. Yan guys, malapit na tayo guys.
May aso na naman ulit guys. Yan guys, oh. Yan, lapit na tayo. Kunti na lang. Yan guys, tapos na po tayo nag-jogging guys. So, mag-squat tayo guys. Jumping squat. Push up, pull up. Guys, you can see the tayo sa squat guys. Third na tayo guys sa squat guys. Tayo guys, jump squat tayo guys. 15 counts lang guys. Mubra pala guys, 20 na yun guys. Second sit po tayo guys. Ah.